شەوا خۆش، دەما خۆش، چاوە خۆش. سلااو ڕێز و حورمەت هێویدارم ئەمێ وەک نەتەوا کورد وەک گەلێ کورد هەموو باش ببن du berxwe bidin. Berxwedar hey jiyane yani gerek em tu carî çawa bêjin bê hêvî nemînin û bê moral nemînin piştî peyva bav û kalayê dibêje piştî tengayê fireyî tê, piştî reşayê ronayî tê û piştî ziftanê beriya ziftanê jî bihar tê. Ji ber wê yekê em ê hewl bidin baş bibin eger çiqwa dûrim çetîn jî be, dûrim nel gora dilê me jî be, ne wek me xwest pêk hat pêk çêbû. Yani bi rastî ji sedî nod û pênc gelê Kurd tiştmiştê wanî hêvî nedikirin. Yani me digot rojavaş xwe sedî sed xelas bûyî tedî. Bakur jî nizam erê bê çi ye nizanim. Lê hûn karin bêjin pekî ev mesele çi ye yani. Merev dikevin nav, merev xwe ji nav dernaxe. Mesele ev e. Hereketa Kurd wê li Tirkiyê bi hawakî fermî siyasetê bike. Heger te siyasetê kir û wek netewa Kurd te ne pêncî şêst milletvekilî, te sed û milletvekilî, sed û bîst milletvekilî xistin meclisê, wê çaxê tu karî gelek heqa mafa bi dest bixe. Hemû mesele ev. Demokratîk Cumhuriyet û mafê însana û mafê merva dibêjî ya çekê dînim siyasetê berxwedanê bike. Ev jî li Tirkiyê çiqa wê pêk were wê pêk nê merev nizane. Hele di nava gelê Kurda de ji bona gelê Kurda ev tiştekî pir zor e. Çima? Gelek ji me xwedî berjewend in. Em li berjewendê xwe difikirin. Gelek ji me em bêjin ma çî me çêlo. Gelek ji me em hînê jî di tehtêreka jiyana xwe de ne. û her wiha her wiha. Feqet eger berevberî bi çel salî bifikire em di vê merhelê de bûn. Em di vê îşî di vê rewşê de bûn na. Em tişkî dibûn. Tişkî bêxwedî, tişkî dengê wî tune bû, navê wî tune bû, perîşan bû. Lê îro merev karî bêje îro ji do çêtir e. Sibê jî wê ji îro çêtir bibe. Îro ji do pêr pitir pêr çêtir e. û sibê jî wê ji îro çêtir bibe. Vêya baş bizanibin ji ber ku gelê Kurd bi biryar e. An neman an azadî, an neman an xweserî, federalizmê û. Ji ber wê yekê îro nûçeyê Tirkiyê de ez gelek têşiyam, gelek bîna min teng bû. Yani bawer bike me hema niza çawa ez mam ji ber pir zora min derin. Pir zora min. Yekî Elman li vê ra nêzîkî min cîkî we hemkî hewadar heye. Ez cana xwetabêrê mir. Ez derim ki ew jema tu nûr e. Yani berê jî jem bû. Ez derim ser masa wî ew tê ser masa me em dîsê axir bîn. Goh ji min re goh we haben sie nicht geschafft. Yapamadım. Min pêk nanî bi Kurdî, min pêk nanî. Goh we pêk nanî. Elman ji xwe xalis, muxlis, Elman e û kuzeniyê wî jî serokê şarederiya vir e a belediyeyê. Ew jî doktor bixwe li kemanê dixe, ez wî gelek nas dikim, me bi hev jî gelek konser da. Bi derdê min zanî yani bi siyaseta min, bi derdê min, bi welatperwertiya min, welatparêziya min gelek dizane.
حتى دقوت زمرن دقوت تو بيست كفالي خي أما تكنيا سنتهلي كاليسن هاي فلا إجا إيرو نريجا زوا خمجينم جو استفهم دكن جو هابزي نيت كسان جو هم سرنك جو بيك ناني ليه اگر من افش بر پشار ازید پرسید بیا اف چه بو وانی چه بو وا چه بو ام مجبور مان یا مجبوری چه بو تشک داد ویژن والله این مرا بتنه دیسه گوتنا المانایی دبه ایخ نیخت موز ben ez ne havcamı azı ez ne mecburum ama dibe ich muss sterben dibe ez mecburi o havcamı ko anjiyan bimrim jigeni ve dijiyana mıdı dibe Alman dibe dijiyana mıdı ez ne mecbure tişt kimmiş çıkar gotunik dijiye khode bitene dibe ez mecburum anjiyan bim ez mecburum bimrim بيبي قال لك كبسري من از قال لك راجل كاربين يخنيت موس بند بهم از نم مجبورم از باورتم قال لك كل شيء نم مجبور بو يعني كيش مرتشل بيجي ناكف سري مش شو حياس بيجي مر بيجن ابوالي بو اب سياسه او فرن امد فرن بزيفرن امد باشا و بزيفرن امد سياسه ناكف سري فرصت كتبو دستي ما قوتك ما ذكروا ام قال لك زيد الخوش باختوار بون ما تقول هايلو وسبي نظام او يا اختياري جنيه والدولة باشا ليش كل كان فقط نا الدولة دارين دولة بو البلان وبروجي امريكا هين بون امريكا واسرائيل اولا جيش قا استقبالات واجي 6 سالك دولة يعني اما جي بتشوف بقين اوجي نراست استقبالات وان كتوار شو يانا او محليه او دولت باچلege her رو وریس تابد شریط تابد بگو آسمونی دم پارتی خپاتن هدفی خپا ور بکن او یه اختیاری گنی اما جنس که چو او گو اجران مجلسه گیلسن احوانی بو فقط از دوی باوری دمه بریاوه هیه yani دانی هایی استندن هایی میتونه میتاتنه گلتی چه بونه قندیلجی خو ندابه قندیلجی گو سروکه مدزانه دیسه جی اوت زانه نجوار بیجم yani یکی وقت من بتنی از هنرمندکم میرو چرا هنرمند جی گوداری کرن از وانجی شرمزاردک از وانجی دنگه که چه دنگ منگن تنبوری قوانید چه تنبور من بود دنگ منگی وانید هنرمندی دعوت ماوتا خال دعوتا کلد کر قونا خال بادی کل نتو داره کیم ناسنامه داره تشتک نمایه هینه او خر هر سری خواه بخونو سترانک شوانه بو دوگو نرن برده به دریه آغال تنبوری نخم براز وانا به ترشکچی وانا همو بونه ترشکچی من رو که هنرمندک ندی دفعه پیوازی درکت گوتی آو تو هنرمنده چی لایمه تو هنرمنده تو هر دعوت خمخمه توری بانیز زخواه از خوازم رو که به تایبتی سر به جی برنامه که چه بکن با آخفم چند و کردی رزی کرنه گوتنی چوت گوتنی کلاسیک گوتنی طبیعت گوتنی ندجه خوده جل دوسا گوتنا لیله دبه لولو جلولو دبه جل لیله و همه ایگ بنه خوشی قطان دیه بوی هنرمند چه زن چه مر از جانا هنگ پیرک دبینو هفته 8 سالی هم روان هین جنب دبون هنرمند نه راستی اگر تو تشت که باز پازار ارزان بفروشه و مشتری ویجی فقیر لیه فقیر در کمه مشتری و فقیر بن زبرگ مال ارزانه اگر مال بها و قلیته بن و مشتری ویجی قلیته بن البته هنرمندان بینه ربن پریشان کتنه پشپرکه بکی دکه فستیوالا بکی هر نظام کوی بکی هر باشور گشا خب پا مرا فروتی وره هوا کی تلفونی میکر کی هوا کی من سیدا پنی چک تلفونی میکر گو هوا اللي بدت خوازت ناس بكتب بفين نيس ام آخفين گو من گو ام خوازت قوسه که چه بکن گو مزیکیر گوتی گو
ما موستا عجيب براخوست انا بيجي نابج نحو جيش ببيجم بالشراب ناموس مدجيانا خوده يعني از ay bezbejim ezden got nevi godarıydık müzikavi neviye Türkiye neviye müzika melodiye Türkane o divan sale Davide nabıkçı dayı acayip ya ev millete Kürtçe müzik civan var çandı kültüre civan var ya o bir tuçar saklar şakro godarıyım ki tüze terlabe şakro var hünermend ki granbay وماني سرخشتو بدابي بخك مهمة طالباني سلام تعالى سر تنور دبيجن زامتش دك جوا دبوزة خود دبيجن دك جينا دنگه أني شيء قال لي كل جوان مشهورك كم حزاري بينجي حزاري بسي حزاري وان دبن دعوته وقوسين وزامش هذه تشكي انترسانت از پرن کارم درکه وان باخرم زبر خلق بيجي قدر زناجي هنرمند كمرشتي ازوان چه halbuki bir doza şeyda neser bara minici اسکارم دنبا هنرمنده کرداده ده حبا بجبرم ایک از زوار حرمت دیدکم ایک از وان ناز دکم ایک از وار بجنا خود دوی ده 15 جی پی به لأوروپا مثلا اسکارم سه حبا بجم بسری دی یک شوانه از وار بجم دیاره یک دوی دهنه واره دیجی همو برا راه علم دار وارم برپس او موزیک جنن او بزار چنن جیانا خود بوی هنری خود پره قزنمیش کرنه مالبات پیدا براندنه من چه سالی زار روزش بوی هنری خود خودی کرن لدو ولات کی وقت ترکیه البرجی هاتم البرجی هاتم ترکی بارا خبتیم یکی وازده برای ترکی بارا برنامه که چه بکن هلا کارن برسبا وان انسانا بدن خواسته که وان انسانا بینن جی پکی که زوان گو احوا شف احوا اوکسترا احوا 10,000 انسان و تجی بیجی گریلا وور کردستانی خور و ته چپ بخواه ابو مثلا ابو براز من یک بیجی از چوم دبستانه نری مقنصوارتوار خواست من دنگی خواب تربیه کرد برای یک جمعه در کرد بیجی دنا رحمتی سرحاد هزار رحمه خود اول یک کنسرتوار خوندیه از وقت بیشتر خمگین بیرهات موزیکجنه خوندیه شمال پرور خوندیه وانه ده همه بخیرا پاکی که بونو هنرمه این مالکت رو به دنگ نمینید به پیوازو بید یا هر کس وقت تشکی بیوزین یا نیسته لو دکور وانا کتن بیرام از اوزی نزانم اما جب ایروپیه ده هر کی pozitif fikrin, hepki livi gelici godari bikin. O xoji rabuna xwa, rumuşta xwa, ağafta xwa cemen. Ez var rast bejim, haya ez bijim jî. Em mesela siyasi pêvajo nizamçı li Türkiye li Bakurê Kurdistanê bi doza welat bi qadî zerreyê misxal neseb nakev serê min û ez napejirînim. Yekî zûn jî bixeydi ser çavêm ser serê min. Bira heqaret el min neke چه دبیجی آزاده از این حقارت ناکم از فکر خود بیجم چند ساله من از ولات کی سر بخود دجیم ولات کی سوئیسریه از هیم بوم از زارو و مزاتم وی ولاتی جویاوی و به تایبتی جی پارتیا کارگری کردستان هری بدبیجن ام خودی ایراده نبی ایراده خود می رابن روشتنی دبیجی özgür düşünce fikra azad اگر او وی گوتن بجن اجی وقت فکر خو آزاد بشه سیاست دا پارتیا کارگری کردستان در همبر ترکیه چه نبو bir tane şiir vardı diyordu olmadı evlat olmadı film ki vardı gurte از نه حقارت الکتیجید که و به دوزا ولادش ایروپی خیلی کرد و کردستانی جیست تب پارتیا ناپذیرینه تب پارتیا گریلا تشکیدنه جبونو یا پجه گریلا پیشمرگه روجلا تشکیدنه بتانه پیشمرگه روج از ناپذیریم و جه ترکانه نه ایمانه از وانا ناپذیریم جانه واجه جهنمه بی اما او جه نه ایمانه از راست بیشم بینر از قد گودنا خواه بلا چلیمش کسی
ji îro pê bela heyan ham serî dananye heyan ham rast ez axivim ji xwe ji îro pê piştî vê emrî Xwedê şahîd be ez lavê tu kesî jî ez çîkên iltimazî naxime eger şaş be ez ê bêm tu şaşî kî dibe biraber û giraz jî be giraz bi dijminê min jî ez ê bêm tu rast birako bira dijminê min jî bira ku zerê bavê min be heger rast be ez ê bêm tu rast sadak ya şebab lê heger şaş be neser rêya rast be çima zê bêjim tu ne rast ev serok dibe ev rêber dibe ev general dibe ev komutan dibe ev nivîskar dibe kî dibe birav ez cana heşa sima heşa ya Rabbi meaf bike ez cana Xwedê jî rehme dikim ez bêjim adama te ez çêkirim wek beşer te Türk çêkirin xwe te Arab xwe te ez jî xwe ne aybe ne şermi ez ji Xwedê dibêjim ha tu me te mikirî gulam û hizmetkarê Arab û Acem Romiya ez jî qulê te min ilmi Xwedî jî derkeve ya bi rastî jî ez rast dibêjim ha ez dil dibêjim û ez ne yekî min serê xwe jî nexwar ez ne yekî çalqim ez rast dibêjim heftê milyon heftê û 2 milyon heta salê Çînê ez timî dibêjim ez ê fedî dikim wek plaka xerabe bizîvirin me em ne te wek qerebalık û çawa bûyî gulam û gulamtî jî nihayê gulam hene jî wek qiralan dijî mesela gulamê serayê hene wek qiral gulamtiya me jî gulamtîkî pîs e berbat birçî tî reben rezîl heftê milyon gulamê Arab û van nihayê axê me jî bûna bira xwedî çand û kultur bûna bira bi esil bûna esil dedî hesp hene hespê esîl û ê ne esîl îca bira vanekî pîkolî me dikin li ser serê me axane dîktatörün kompradorun heger vana bi esîl bûna dîsa jî esil feslê wan jî tune tu dîroka Tirkan nêre resîlin dîrok miroka wan tune ye hatin welatê me bi 4 kera bi 2 belgîra û kûçika û hatin bi doza şehîda bi gora Qadî Mihemed li Türkmenistan zanî min gotin çi ez çûm Tirkmen ez çûm Kazakistan ez çûm Çînê ez çûm Tirkmen ez çûm derê ji min gotin got gardaş Türkiye'deki Türkler Türkî gotin onlar bizim hırkızlarımız diye biz onları kovduk dedi atalarımız bunları kovdu o iyi olacaksa seni mi akar de bir fikir Arap milletki hoven hatta vi qirne bistu yekajî hîne bi destan nadixin û bê axlaqîn û hîn derpî merpî nantune ya ama wê werbêjin zilamê wan û jinê wan jî wer bê axlaqin pîs in û ez jî bû min gulamê wan de îja wer vî kerî dibî bi derbas bike hatê vê tonkîne rast in bêj em ji wan xelabtir çima hiç tünebe, tev tünebe ew xwedî nastan bene xwedî dewlet xwedî zimanin di nava dewletê navnetewî de ala wan heye navê wan heye lê em wê çaxê em ji wan rezîltirin em ji wan bêxwedîtirin em ji wan reben û perîşantirin fırsat ketibû destê Kurda bira zora kesî nere fırsat xweşik ketibû destê Kurda Partiya Karkerê Kurdistan ji gelek dewleta xurtir bû mestir bû bi aboriya xwe bi siyaseta xwe yek hat nigê xwe lê xist û wek çêleka zer elbik şîr didi hûn zanin elb çi ne dedî ne satin elb ji textan e elbik şîr didi û nigê xwe jî lê dixe dirjîne wer li me hat hiqûs mücadele hiqûs berxwedan ya tedgo PKK car cana dibû pêxember eshabe hezret gişêwan ha geva û car cana jî dibûn Ezraîl melkemotê mirinê bifikirin PKK ew bû lê îro bira qusura min nenêrin belkî ez nexweşik daxivim
İro bu napok ki az pil berdikem. Pil teşim. Xude ki ez ne kadro medrok ma. Eğer kadro medrok ma mene xuda alqanda. Bezar goti yani ne zaman zebim ki ez pir matmaydı benim. Belki heni bezin kadı zana tişaşı az kabul dikim yani. Eğer ez şaş ben munkarın bezin kadı zana tişaşı az ev şaşı hoca kabul dikim. Belki aklımızı tena gece. Az ne belki min tu siyasi fakülte az ne çok mevdu bistanacı halas lakin az ne politikim. Bitene vasfı min ve hünermend kimler. Belki şey şaşmam. Belki şirovam ne vasfı. Belki şirovam az zalim şirovam ne goradle keskiye. بحزارة أبتشتغل از بجم كرد ناپذیرن لدیجی ویگ از بیتشتینه اواناجی تنگ فکره ایرو او یکی ترولای گوداری کر او یک ترولای از ور بجم çırıkaya ihanetçi. Yek doy dane havalivi ihanetçine. Vana gol tamaşacı nekin uvalci kidici di tuank. Az var var demiş yani. Şu sıra var nekin. Didarakke peki didarakke sarı derge. Vana hakaret edikin deravat kin o tişkidine. Fakat mene bir kar rah nab ya rah tişkidine. Rah akıl dedi mene akıl. Ha? Na as niziki ekranı mı hunkarın rahlam ke bekaz zan her ki paş derler. Ve iyi koştur be. Ya bana rahlane. Le hakaret mümkün. Zberve ki az doy baveri dem az rahne xodikim. O gelek cibimiz anın dizanın eskimi niyetam çiye az çıkovalat perverim az çıkod dil şevatım az yani gelek bimiz anın. Hum ben tüccari nangen imtiyanek. Servan dijitalajız benim. Hay bu gabinet bu anavancı. Çabu guhe geleme evanane. Ab dijital pro lavanayı. El televizyona mecid nerim ulvan televizyona mecid nerim. Vana him betir ten tamaşa kiren. Uwe çağezi gerek em tişki hoşçuk. Mesela az rahladıkım hatta ciki jepe ben ne karım sinor der bas fikrim. Uwe çağet kebe hakarete. Kebe hakarete. Le az var bejim dise gotna babu kalayı dibejim giha ev çima ev jwani khara burada ha dibejim giha dibin kevra nami bawariya hava be ev psikolojik Kürt hatta Kürdistan hebben veya bavar bikin az son belki az nejim belki gelek jmejim nebine yani جسدی میلیون نش عرب آردمینه نش فارس آردمینه उसको استقرار ام قبول نکن تجاری حتی سر منش که قیمه من نایه حتی ام آزاد و رزگار نبین اف کردان ناسکن و برا باوری و وانی هبه بالتاني امي تشكي بكن امي نل دكب بخلاف هبدو امي هبدو زراري ندن هبدو امي هبدو رخنا بكن مثلا دوغو دجمل مزن هو بچوكن بس براكوجي بمر براكوجي كان تقول شباب برور تقول سلام رز ام بيشكشتكن كان تقول حزار ورسول حشتي دو وان دما كي جان دمبو كوك هبو كوك ددقه هبو كاو هبو partizan هبو PKK talebe هبو قال لك فراكسيون بارتي ابو كتم بل هبدو القزل تبع المردين يعني القوسري هبدو تكشتن هروا هبدو حزب الله نافان دبو ويش هغي او ستران هات شكر بالتالي دجمن قارب يكي بكي ما بربر هفت ايرو او مثلا باشور وري ما باشور دويرم شدي هاگر باشور با عقل با هاگر براستي
رێزدار ئەزیرە وەربێژم رێزدار ڕووسپیە مەزنە بە عەمرێ خۆشی مەزنە و زارۆکیە خۆیژی نا پێشمەرگا دەرباس بوویە هەر نەیسە ئەساس باش ئیدریس بوو رحمە خودێ لێ bavê Nêçîrvan Barzanî ew ya gelek delav bû new viya Misîxê viya Qumreşê heger baş ba wê di vê demê de hemû Kurbanyanan da hev û wê yekîtî xweşik çê bikira û li hember van Colanî Evanê din wê serî rakira wê çaxê têketa dîroka Kurdistanê lê îro gibimrin wê dîroka çend heb ew terefdarê partiya wî Kurdê Başûr û çend hebe gel Kurdê Bakur jî hebe nizanim wê nav wan bêqal kirin wekî din navê efsane wek kê wek Qadî Mihemed wek kê wek Mazlûm Dogan nabû wernabe bira îro bimre du hefte heger nehat ji bîrakirin ez neqedî zanam ji ber gê tiştek nekir ji bo Kurda ji bo herama xwe ji bo malbata xwe ji bo qîza xwe ji bo layê xwe ji bo tornê xwe kir ji ber wê yekê heger bi aqil û wasfê serokatiyê pêr heba wê ba enek bikare hele werkurin wer min tu çêkir layê min he wek darêke serê xwe bixeretînim min tu çêkir min neguher parlamenta Colanî keve lê wî guher wan derakeve çima hêdî PYD zayîf bikin bi dewletê bidin û bistînin û bi şikilkî rokê ji heger rokê eyn ev parlamenterê Kurd ê eneksê heger ji PYD negotin partiya terorîst e bira ez neqedî zanam wê ji Mazlûm Ebdîr bêjî terorîst heger nebêje ez neqedî zanam hûnê bibînin ew Elîko Birahîmko van kurrê homoseksûela dijminê bixwane dijminê qewmê xwe ne wek berxa ku li dayîka xwe keve wek beranê gel dayîka xwe keve wer bênamûs in bibexşînin ama ez mecbûrî bêjim hinek gerek vana bêjin hinek gerek vana bêjin ka ez werim tişkî me parvekim ah belê ha di vê naberê de deqa dawî tedî ketin nûçeya û gelek ajansê gel dijî muhalefet li dijî îktidara Tirka li dijî AKP gelek temaşa kirin got Xwedê giravî kê got qomayê de kê got miriyê kê got gelek nexweş e kê got heta kê got ew jina ku jinik ew Sibel Donats bor dikim li Amerîka dijî di nava FBI'ye de dixebitî yanî îstixbarat wê bi xwe got ji cîkî gelek qaynaxî gelek rast min bihîstî ge Erdogan heta serê xwe xwariyî ji serî de nexweşxanê de yê nexweşxane jî di serayê çêkirî ji xwe re nexweşxane doktor ji nizaf ku anîne ez dirêj nekim nemiriyê îro CNN televizyonê pêr ji camiyê derket îja yekî jî digot xutbeye gitmemiş evan Kurdê me yê ser van dijitala bername çê dikirin law van nûçeyê asperan nekin çê nekin heyf û xebînet yanî bi derewa kes bi ser nakeve îja juya wî Erdogan belkî nexweş bi rihet bûye ez wêya nizanim yanî derket hember CNN û pêr reportajê dikin di axivê bi Tirkiyê bêguman wêne wî jî mikşaf va li bir û li bin jî nivîsandina wî bi Tirkiyê son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinden sonrası geri dönüşleri çok olumlu falan fistan. Yani nemriye u necid komayı ne? Ez var bejim. Güneden aspara nuçe asparajı çepke şaş insan xirreya şaş heger hûn nûçeya aspara godarî bikin hûn ê bixwe bibin aspara ne rast in li kes jî ji bona heger rihê we şayî dikin hewesê wan rihê we
Mesela bira ne abi? Mesela bira ciddiyet bi u rastî bi hûn o formasyonê rastî bistînin. Ji ber wê yekê ka em werin. İran me li baregehên Amerîkî yên li bibexşînin ên li hewlerê xist. İran gotiye. Artêşa pastaran yani ew dewrî mewrîn dibêjin ya artêşa pastarana Îranê ragihand ku wan bi mişek û drona êrişî hedefên Amerîka yên li Ürdünê û bajarê Hewlerê kirin. Yani paytexta Kurdistan. Yekîniyên pêwendiyên giştî yê artêşa pastaran di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku pêla 27 operasyona li dijî baregehê Amerîkî yên li herêma pêk tê. Baregeha li Ürdünê hat hedefgirtin. Di daxuyaniyê de hat gotin ku êrişa li ser baregeha Amerîkî ya li herêma Ezraqê ya Ürdünê zerrekê gîran gihîştiye gelek balafiran şer û her wiha li cihekî ku leşker lê dimînin hatiye xistin. Aliyê Îranê ragihand ku di êrişan de gelek leşkerên Amerîkî mirine û birîndar bûne. Pastaran dest dan nîşankirin ku îdareya Washingtonê wendayiyê xwe yên canî vedişêrin. Daxuyanê hat gotin Amerîka li ser hejmara miriyan li hemberî gelê xwe û welatên din rastiyê nabêje. Em bangî navendên lêkolînê û medyayê dikin ku li ser vê mijarê lêkolînê meydanê bikin. Li Hewlerê êrişê hedefên Amerîkî hat kirin. Pastaran di daxuyaniya xwe de ragihand ku li Hewlerê jî xalên Amerîkî hatine hedefkirin. Li gorî daxuyaniya gelekê parastinê asmanî hewa Patriot û baloneke çavderiya ya Amerîkî hatiye tunekir. Her wiha hat gotin ku ev cihê ku hêzên ewlehî yên Amerîkî lê dijîn û lê dimînin hatine bombardeman kirin. Bawer dikim Amerîka dibihîze. Li Sûriye 6 kes hatin kuştin. Li parêzgeha Sûriye parêzgeha hûn dizanin Adalet Sarayı ez werbêjim. Parêzgeha Sûriye doh di encama teqînê gêrê gulebaran pevçûn êrişên 6 kes hatin kuştin. Doh li herêma Cudayê Sûriyê 6 kes hatin kuştin û wan du endamên hêzên hikûmeta denkî jî li Şamê zilamek pişt ku ji aliyê çekdarekî nenas hate gulebaran kirin û ew jî hat kuştin. Li gundewarê Rojhilatê Helebê encamê pevçûnê malbata xortikî hat kuştin. Di bajarê Teftes li gundewarê Dêrayê di pevçûnkê de çekdarekî navbera du malbatan de derket û dîsa dema ku welatiyekî din li bajarokê Kefer nebetû maye jiyana xwe ji dest da. û her wiha em ê paşê nûçeyê de were par bikin.
روشا باشوف روجلا روجابا ام بنير السلام على رسول الله. أما بعد، نحن أسلام ولا نقبل دهان نبينا، ونحن عرب ولا نقبل دهان نسائنا، ومطالبنا الأساسية سيطرة الدولة على جميع المرافق الحركة وخروج اليمن من سوريا. لعنة الله عليهم ومنازلهم. تكفير. بله امانا زخوار دبيجن عشيرتي عرب لي نه راست وانا راست و راست داعش و به آگاهی و دستورا تروریست جولانی و یکی بیتین هر وها دولتا ترکشی بیاد بیشن بله چه خوازه دبیشن ام زي حكومتا دمكي زي جولاني وش حتى ترى تبقرا تروري او حتى شيء وانا تروريسن برانو دوسنو تجاري نا حكومتن ياورو و كولونيستي امريكا و اسرائيل انين او انجلستان دانين سر تمي از بيجن شما انجليسي بتشابكي باش بحلوستك باش لما كردان نانيره هين او كينا شيخ محمود برزنجي دليوان هاي دما شيخ محمود برزنجي هيلا تركا قرد ولا دجي انجلستاني شركر ودفي شريده ست حرب لشكري انجلستاني كشت اورو انجليز دزمنانتيا كردادك ها انجليز كيشي انگلیس دوی جهانه ده مرا کار بیجه ایک هر سیاست پیکتینه و ایک هر دولمند و ایک هر خورت جی اول بگو من امریکا جی هایه لی انگلیس از بخاطر که چون انگلیستانی از چون لندن دو حب چی جرد بیجه در یک مرفته در باس بیا و کردی نظام چی جرد بیشن یعنی ترکی بیشتر گمرک فارغت او سینورلو مالک دو حبل یک من انسان کتن سری رزه بلکه 100 مترو و یک جی کسی تونه میسی گود او شنطا کی جو ساز موزه به دسته میده از درم شوه منری پاسپورتم نری آبیانیه گو توی چیکت بینه مگو اره گو هر داویه گو اف دارا زبورا او کسی کو انگلیزن اف گمرک نجبویه او کسی که انگلیستانه اندا همولاتی انگلیزانه او گمرکا او سینورا او مالکا زبوانه یا ایجا هینه هنه نزان جمرد بیش قدری زنانه تو پرسته کیل دوسا کرداوا گرک قبل وان پیغمبر وان پیروزگاه وان دین وان ایمان وان کرد و کردستان با کیل دوسا کرداوا لی مخواب من کرده بهش مبقونا ایدولوژی عربا گرتی مهنگازی براتیا ترکا گرتی مهنگازی به دموکراسی گرتی امنی جی بونو قومنیست و امنی جی نزان و برجوان موانی مالی خو خراکری اگر اون باش بفکرن کسی که ایشا وده وسیله خدایی سر بالی پی و رازان بفکر از کی مبی چخوار ناف کی پیدا بکیا تو کیه اما جوات پرس از حلوی اگرانی جوات پرسن هم کینه هم قدر خوده که چخوار ناف کلم هم آلمانن گلک جوا ناسما آلمان بریکا وده ای بشرف اون آلمانن هم دراوات کن و قال لي كرت هرو هركز درواتك
شیخ وان دروات که میری وان دروات که علوی وان دروات که دده وان دروات که مسلمان وان دروات که سروک وان دروات که ریبری وان دروات که پارتی وان دروات هر کس دروات روزنامه وان دروات که تلویزیون وان دروات قدیسانه دروات که ام همو دروات قدیسانه چاوی از وگلک باشه از سکر قدیسانه یا دلکو باشه کدرت باشه برای چاوا باشد یعنی انسان چاوا دلخوش و بختوار دبه یعنی دلخوش دبه چاوا به پرا شرف لا اگر به پرا و زیان خوش به از باور بکن تو اف کسل به اروپای دی کرد از ندوی باوری دمه بقاندی من دلخوش و بختوار و خودی امکان بده براسیز گل خودی امکان لازم انا دلخوش میام از ربانی کم النوي از تسنگ زمر فرمی جيكي فرمی زمر خواندنك بي يعني دعوات بي ازهرم ام بيزن شاردريا بر ام بيزن بوليسي بر ام بيزن بانقا بر وان تشتيق بنا بالناسنامه خوي حقيقي در قد بيزن ناسنامه ترك دني بيسين قد بيزن ترك خبر از بر خبر از بر جبرویه که ام درواد کیل دوسات کردا به و خب سر عرب و عجم و رومیات بکشتن بده خدانجی جبرویه که زورا مدر پکه خب سر ترکات بکشتن دادا بدهات فدایی چه بون او چه بو خب سر دزمده بکشتن البروید کبم انا قدپه بکرا از ور بجم پارتی نید بکرا بناموس پیدا بکرا قد زورم نشو لی پکک بو لهنبر دولت بابا چند سالی تشکی عجایب یا تاریخ نویساندن پشتر چاوا بو پشتی جی وقت مگوت وقت نپوخاک مرا بنپخین او یا بابو کلمت گوتن چه قطعنه کار به دزمه جی هر خوب سر ویل بود کشتن چون دل آنقره قهرمان خود تکاندن دل آنقره قاندان که ز ملیتاره پکی که ترسیه دولتا ترک ز تو دولتا نترسیه و البر چاوا بو اما ایرو که ام خستن وی حالی خودش وانا رازی که ام خستن وی حالی مالا وانا آباب که به وی ملتی لیست اب مورال وی ملتی خیره کرن مالا وانا آباب برا بابه مبه از راست بشه از راست بشه ام گنانه ام ربانه یا Zeki Gültüştürk'ün misali. Dünya gittikçe daha radikal milliyetçiliğe partiler, öngörüler yaratıyor. Aynen katılıyorum sana. Az tabi tedbim ki Zeki o ne bensi? Az past ve garandım. Az mesela İngiltere zor bejim. Paşe az der wakay mukay az der basmo. Dunabi az der basma kelime. والله وبلا بالدوزة شهيدة أس خلافي جوانا بيجي أس خست موضاكي والضحك هاتن جمع بوليس قلت چه زماني آخر فهم قلت بألماني چون ترجماني رياني بألماني أس بچاوش دايقا خورچه بون أز وركرم و ببخشينن آلتك بوان ربو وقت تيلك يبو سريوي قمرات يبو هندريتا كنترول كرن و قطعتي چم غزاتم دعوتي منه و شباب پکیه مدي پولیس مجمروا كر گو زو قد هيت از برم از شو از كي ببينم آرامي تكرانه از بردکم بس شاهینه کاوایه کسک برا نداره شبه نوروزه شبا پکی که باز برد
ام حمو مثلا aynı بالطيارة ازيش شاندم از بقريام İsviçre از بقريام باستيلي شباب PKK ten godet bir çocuğu şimdi gotuna go kadizana ne bezez derim şebap PKK bezlerim davutta na rojbuna yeki rojbunavi İca ge hukuk salati çun İca merik polis go abiye rojbuna yok suva yeki bir kıymeti falan zulümlük ettin süper biz zevrandı her neyse yani devlet abi yani az var tişki bir devletten fazla Kürt ne? Troll murol dibêjin bir ahlakiyet dikin, xeberan din. Bira xweşik bêjin. An jî bi zimanekî xweş bêjin. Heger a tu emîn tişta herî giring ez matmayî dimînim. Banga min dubare û hîngê di hişê min de yê hîngê her tişt xelas nabûye. Qendîl bine hemû grûbê rojhilatan navîn de devletin, sazîne, partîne her deh kesin hatırı cahidu hemû bûn xwe bi çek kirine. Silahê digirin ya çek digirin. O PKK çek berdidi ya. Tişkî enteresant. Tişkî merev serê xwe bixwe. Rojhilatan navîn aşîr radilin çeka herkes çeka girê dide herkes dibi xwedî çek müdafaa xwe bike û ê Kurdan çeka dîtîne. Ji we re acayip nayê. Çima PKK? Ji ber ku PKK nikarîbûn heger bi çek didistê PKK bi tu dewlet nikarin hem ber wê bişekine. A çê ew e divana bikin marjinaleş bikin û bêçek bikin. Mesela hemû vir de ye. El dews bi rastî ez dibêjim. Bira ne stûda bidin Öcalan? Bira çi dikin bira ew girtiye zindana hemûyan berdin. El dewsa Qandîlê bim ez ê bim ev çeka min destê min ê ez qarişmiş waram ava garantora bînin rokê ez hember wê çekê bikarînim bira çek Qandîl bira xwe qet bera nedim. Ez vê daxwaziya min û an min û milyona yê bi rastî jî medya Kurdan jî bêdeng e. Ev bi milyona van derdê wan çi ye? Çend hem grûbê dij Qandîlê herin hinî ji Ewropa herin û sozê bidin wan Qandîl vala bikin û dewsa ew cêk vala bibin quruciya têxine, Daişê têxine, cerdevana têxine çend hem komutana ji dînin ser serê wan ew dera bê zevkirin awanî. Bi rastî jî heger PKK li gora soza xwe bimîne digo an mirin an jiyan gerek li gora wê sozê bimînin. Ama wan dibêje du sit kes wê ku derin Emrê ê herî biçûk Emrê wî 65 salî ye. 65 salî ne tu kar pê dibe ne tu pir xizmet tê bibe. Bibexşînin ez rica dikim yani ez naxwazim faş şaş bên fa bikin. Bi zewcî nikar bi zewcî jî. Yani heşa wan wê kola nakevin. Qandîlê bera nedin ew der ji we re qurtarmış bêge ji wek heremek azad e guh nedin çi dibe bira bibe ya. Diya min gerek var bibe. Heger berdin vallahi billahi tiştî jî bi destê wan jîn bi şeref bi namus neketin siyasi meclisat Tirka û wek rihê Kurdî û partî Kurdî jî çê nekirin. Bira pêsî milletvekîlê Kurdan jî derxin tiştekî bi dest naxin ya heger ne bi çekê be. Dixwazaya însan jî de be. Eger îro ji Almanya ji İsviçre polîsê İsviçre netirsin, devleta İsviçre ceza netirsin çi bê bermez ê bêj. Demek ki gerek hepkî jî îca ez îro fikirîm piştî bernama Tirkiye ez fikirîm ya Filîstîn bi çeke Hizbullah bi çeke Hamas yine çekê wan heye. Aşiret meşiret Sûriye hemû bi çeka dixemilînin û Kurd du rojhilata lavî PKK dev çeka berdi ya çuqa tişkî vala ye. Wek mesela got devletê jî naxwazim. Ew jî vala bû bine rêveberiyê PKK. Rêveberiyê PKK. Sê heb şaştê wan heye.
برا Öcalan gotti, Kandil gotti, Avrupa gotti, Keleke gotti, jimr bave seyro, jimr lolo. Se şaştı on çevun. Yep, ki trolla jukhar girin, kulp, bahane ditin trolla. Bilir, devleti nakhwazin. Yek, ulus devlet nakhwazin, ne tebi devletik ne tebi, ser bukhar. Dudo, Kürt be Türk, Türk be Kürt. Yazısı çek berdani. Vana şaşın. Biran ne Serrok Öcalan az lebuna xod xwazim, özlê xwe jê dixwazim. Biran ne Serrok Öcalan bêje, bira Xwedê jî bêje. Ev nej bona berce. Her sê tişt nej bona bercevandê Kurdan. Nej bona bi taybetî Kurdê Bakur. Meclis Başkanı derketî bine li hember statü Öcalan van hemû tiştmek tên ha. Hemû. Nefsi çeke berdin, varın teslim bibin, varın vani bibin, ama statü Serrokê ve bidin. Ne? Orada bir şey. Biraz fesadi mükemmel. Serrokê mi çuhası bici babemin? 20 sali. Xwedê bavê wî 20 sal. Veya jî rastî ki em ê hemû bimrin ha. Ez 65 salî me. Xwedê bavê me 20 salê dibişim. Xwedê bavê me ha. Em ê bimrin taliya emrê me biraz zora kesî nere. Qet dizana Serrokê me dimirîne. Em ê bimrin. Em ê giş bibrin. Rokê bavê yekî dimire, bavê wî li ser pir digirî. Li serê xwe dixwe porê xwe ha babo xwe perçe dike. Ezraîl tê dibe tişima digirî, dibe bavê min mirî. Kurrê kerê dibe sivêtê jî bimire tişima xwe perçe dike. Wanî ye. Tamam. Ema hewceyekî ji bo stata Serrok Öcalan hikus partî û rêxistin û akademisyen û ev zanyar û ev berpisyarê Kandilê û hikus millet her xwe hemêza Tirka xiya ev ne şolê aqilî ya. Hê? Ez wek gişa dibêjim. Du sedha gotina ê du bira giş were. û sivê bîna wî ji deng bê hele disê were. Kî kare te biparêze bavê min? Hema ez çûm lo ez. Şuha gotine, ekstra milane gelme. Hama ez çûm. Her semeye avli ez çûm kep amine. Çar me ez çûm kep. Lê ez heydi lîsta wî deme. Ez heydi lîsta Tirka deme. Ji bo qezaya trafîkê kare me binçapik û 10 sala tê xwe zindanê. Kî jêr biçî? Kî heye? Eger haq huquqa merve bêje adalete ya qedîzan. Adalet tune. Hak tune. Adalet jî Erdoğan'ı hak jî Erdoğan'ı, hakim, savcı, adalet, kanun hemû AKP û Erdoğan. Ev ne durî mantığı? Mêrik digot ya. Hoca Efendi bavê min roja îniyê mir wê azabê qebrê bibîne. Azabê te dî Xwedê gela mere roja îniyê bimire. Ew ji dere û tişkîwanî tune metodik xapandinê dibe Xwedê gela wî di qabristanê de tu zulmê nabîne. İşkence zulmê nabîne. İmam dibêje bavê te içkî vedixwar, alkol vedixwar dibe erê ama roja înê mir. Bavê te qumarê dilîst erê ama roja înê mir. Bavê te yani tiştê xerab çi bû bavê te dikir dibe erê roja înê mir. Dibe welez roja înê nizanin li roja şemiyê wek çi bînin serê bavê te ew tişkî din bêje de ez nabêjim ya. Mesela me ye. Biraz zora we nere. Ez dexlê namusa we me. Serrok û rêber û ew rêberiyê PKK biraz zora we nere. Kuru tişkî nadite statû didin Serrokê me ya. Ya zimanê te nadite ama statû didin Serrokê me. Kuru te ne hesab dike ama statû didin Serrokê me. Kuru te yani ama her tişt girêdayî statû ya. Statû ji bo Kurdistan ez dixwazim. Ez bo Serrok nexwazim. Wallahi billahi. Stata Mêrdîn an jî a Serrok ji mir bêjin ez ê stata Mêrdîn dixwazim. Wow, îde dîn û îman ji me stendin ya. Serrok wez. Ne hûn li dijî milî dîtîne law. Ne hûn dibêjin
İnsana tapılmaz, kula kulluk edilmez, zapçını zapçı. Yani tüdbezi çi? Statü. Tüdbezi. Yahu em zaten hammuz bu stata em bezin خودene ki Amri Hazar sahibi şehit bir katavi çarptı. Dili münasibe bir sakin onun için. He? Kura em insanın em beşerin ya. Em güç bu ömrünün. Can az fikrim elser direksiyon es arabet lazım. Dilete bir sakin tel libin gücü kıhtı bemri. Yani hakkı zimeren ne var ya? Bizi 40 milyon yıl bu kurbana sarıp aznar rasa binim. Az rasna binim. O bşerab ve mukasemici ne kire dahi sarıp. Az veci juar az bine ve khizdim. Şahide min hani unkan bir person lekolini bikin. Damak az çum Roma'ya az çum set kesebu. او جوالي دورا روما مو بيقول رحمتي احمد يمان ممان وانربو طالبون بست حزارة سؤال بيستي جاز ايطاليا دو hafta psikolojim خراب بو از قوجي يعني از داخل بس نه خوابدم از قوجي گریدای بو وزنجي گریدای اما نتوي معنا از بابي خوشي حزدكم اما از بابي خو رحلتكم ایک از چه کنم از دامزم رب منه خدای من از 10 دفعه رخنه دکم نتیجه مانا که خدای من از رخنه نکم آن بابم از رخنه نکم آن زاروکت خودی رخنه دکم رخنه تشکی دینه از مثلا ستاتا öcalan lehember Kurd و Kurdistaniya az napeşirim şuha gerek bir şey kabul nekra ama derdimi öcalan tülan o abi nadım ez var bezim tüm nastambe cinadım. Biraz zora ve nere? O tüm partici gerek tuvalat esas bugün, Kürdistan'ı esas bugün. Kuru devlete Türk tetkabil nana statü de serokime. Ya nasamata nastaki statü de serokime ya. Kuru ya. ازانم از نا جبوهم كان ناخوش داخلهم ازانم بقولها بلا كسي از دلين كاز نا اخفهم از بياجي باش زانم ولا جاني وصاب هم كانوا من هر قلغيخن هم كانوا من هر تشي بيجن بالدوزة الشهيدة ازوار ناقحرم ازوار ناغيدم ازواجي هون يجي مفتار لين نت ازوار رحلاتكم نت ماناك از لديجي سروكم بياجي باش بزانم از حقيقة كدبيش hakikat etmiş. Neyse. Nezika saat gemle bera bu en zanım çava zuvar idim bejim asteşim habalı. Zuvar rast bejim dibeciya bu Türkiye dokunsalar ağlarım bavar bike dobşev güney ود sistemi de. Çar cara az ravumla az derketim balkone az gerriyam az mükür nekir xavamina. Az tinin peşçabe xoya او gella او cezire او an kese be muan panzerade او an kese vay او devale de xatavet او notu do notu se notu az دایک مال بروب شلوان کچه استانبولی دایک شمیه یعنی cumartesi analar her teşer taliye ha ben خش ki ahvalici az kabul nakim az qat kabul nakim o az napezirinci vallahi billahi مثل من جنازي خن أزوان تختير ناكم أزنابزم صدق وبالدوزة شيء دعواني بمشي از ترسم که از وی پارتی بپذیریم پارتی کسی چکن اگر جوی پارتی رج بیجم ای والا از مزن نه آخفم از آلیکاری نادم یا لو قدر زنا از بیشم نه و نه بسرچی نکرد برا از ور بیجم زغینی سلاطین دمرتاجی کی پارتی چکی برا چکی بسر نکرد
او بیاج راستی که او جی ناکفا دوستو حوالا نایه چه سلاطین دمرتاز چکرو قلوچ گوها در باسته که شاگرد من مستعی خود در باسته ویا بزانه بن از ایران هدین وی تلفونی تشکی دنه نبیه من 5 سالیه والله بلن جمع خوشتر وی تلفونی بکارتینه زخون لاوی من بچاوه گرتی بی بکارتینه از این نزانم yani her tisvaniye ne o mesela babam roza inemir ya babamın kuru çu az dibxazim vê bêjim ciware em nabirim dîdê kes bi tenê em ê rêzar bin heyyas taliya jiyana xwe emegê wan keda wan hemû ê Qandîlê jî û ê İmraliyê jî û ê Ewropa jî wanê pir ket dane mesela Remzî Qartal ez bêjim hatta tu az kedaviyeyi Remzî Qartal ez bijnê jî nas dikim hayat bixwazi kedawî seknawî meşawî malbat li ser kiriya şehîdê wî ez ê wek Remzî Qartal avê têxim solavî û vexwin lê wedek bê rexnekin ez ê wî rexne jî bikim ev jala jî wanî kî çi dibe bira bêje ev partî mezin kir ev Kurdan nasandin ev pir xebat kir bi îdeolojiya xwe bi zimanê xwe bi axaftina xwe ev caran jiyana xwe ranişî çekê û gulak ji ber re nedayê ama ev motive kiriye ew tamam eyvallah hemû serok û rêberê dewleta serokê wan dewleta Brêtînî taliyê jî an jiyan dibin Rokê Kurdistanê çêve li her bajarekî ji devla yekê ve di 2, 3, 4, 5, 10 piştê serokê calan em ê çêke tişkî dime serok sibê bi notsalî nêvê zaten di notsaliya xwe de di 8 saliya xwe de meciyê însan şil roh dibe roh sulanıyor dibêjin ya roh dibe mecin namînî yani ama ez xwe bêjin ez niha berê min 1000 stran di serê min de bû niha lîsteyên ne nêrim me nikarim strana bixwînim wê çaxê ev calan bûyê 8 salî hala bira ben piçertiya me bike ez qebûl nakim wek qedî zanas ez lê godarî nakim bi şeref xort hene keç hene filozof hene hayya ev calan sabî bira serokê me be wek mesela Mesûd Barzanî ne rast ve tişkî rast çêne bû min got ya tu dibêjî kuro ziman çû ê dibe statû serok statû dan serok kuro welat binga çû statû danî serok ya kuro kaç ziman çand kultur Kurd û Kurdistanî ew hîn dibe statû serok statû serok ne Kurdistan net tiştkî net dubara bêjim statû bînin a serok bînin ber min û bajarê Mêrdînê Wanê bajarekî Kurdistanî bajarekî her neyse bê bajarek tu dixwaze a jî statû serok bi şeref bi namus ez ê statû Mêrdîn dixwazim a Batmanê dixwazim a Axirê Heqayê statû jî min lazim a Mêrdîn jî min lazim ye na herîkê bêje weh ma serok ne jayî bajarekî Mêrdîn ne duê mantıqê de ez dibêjim li ba min serok hêjayî berberê dunya û tişkî dine botan tu bixêr hatî botan sibê bername na du sibê bernama te de botan sibê şemiyê yekşemê bernama botan mêvanê botan heye ew û Feyselên dîse Feysel tûn ji bîra dikin neyse saatik me me de saat û 5 deqîqa me derbas kir ez nerhetim cî ez we ji wer bêjim di serê xwe jî ez derhetim çawa ya hêvîk me mezin ew xewn û xeyalê mezin hemû berabê derket nahinkê bêje qedrî zana ma çi bû ya xwedê mezin e ya wê hinkî wanê difikirin henin
بالشرع لاوگو یاده از اید فدید کن بریگ از زارو بمچون آبا زارو که مردو لاوه دوستا ملی هات از زارو از نابم خورد 17 سالی هینه جی او زارو که حواله مجمرد بیجن لاوه دوست کا ملی هات یاد اید دجوی فنسکی برده دجوی ملای برده ولا تأر رزیل کرد دیاوید بیر لایم ده بس بیر خوده مش جارك دو سه لو در ملا در كاب مناري آزاد در لو در كزن مزن نوك مقابل او درجة مناري بلاد كيف دما ملا تي ليد چرخ پرام پرچه دبي ياده ملا مر ايه في كره مشتنه با بس بير خوده دبي ياده گم بس پرتا خوده أي مسألة مالي أم هناك تسنا دسبير هناك نراست أم دبيجم يدنا أزورت بيجم تميت بيجم جيم مخشم دروما مخشم دهر هلا جيانة أزوج قرالا بس ور بيجم ليه أزوجم يا غونجي تيدنا أم تبي بيجم يدنا أجر أبجم يد أوقيانوس يد سروبن بن آب أم جيشي بفتسن قيرا مش موياه أشي كان إبراهيم صازي خواه وببخشين بيتشك نابي ماجي هي أزارم كيجا بازار كي جي كسبي مجمر كونسير كي تشيكن 10,000 إنسان هاي وبيسس كسبي أو بيسس كسبي بس يمني واحتياجات ميجي تناي لدردي من نعوة دردي من ما أف أماك أف غزمات أف تشان صار وأمثالي هاتن بني خشخشكي ميرك قومديل بني داري پنجی چلکه کیلوشکا مدید چلکه کیلوشکا پنجی ها ای دوراوی گو واو ما نکتو پنجی ای ها گو هم بخوده 25 ها بود کرو گو دراما نکلاو 25 ها ای ها گو بناموز 10 ها بود لو 10 ها جلکه کیلوشکا یک لیتر گوزه سیلا که سر دویتا هم درو چولی درو چو ای بیا ای گو بناموز هاي بني داري خشخش دا تشكيل كر خشخش اما سلامي ام جي 5 كيلو كانت خشخش واب من تشين و انسان كي كرد و كنرمند كي براسيج من تشين السلام عليكم حمد الله بسكي كا بوتان چني انسان دي بوتان اول چيا بوتان تو رکلامه خود كير سلام عليكم حمد دوینا برد هوالو ببن اندام زانات بی هنك هوالا پیدا بکن لا علی کاریه هم بدن به زانات بی باره سلام عليكم بسكي شو تكلم شما میخواست اگر به حمدی من مهون خمگین جکره بن از دی بنا خود خواستم هم بمزانن از نه سیاست مدارم از نه بر پیشاری جیکیم از نه روزنامه وانم جیز ور بیشم لی از بریوام از قلب خود زیدم بالشرع وانه قد بيه از روزنامه وانم از دبجيبتي كي اول شكرم عين واني برا ازيد نما متوازتيه دكم برا واني بيزانه بتايبتي پر عندك از راستيه بيجم دوبرا بس ليه اگر لهمبر و مقصور كربه اگر شخصيتك ما تشبه هنا ما ببخشينه زوارد بيجم شباب ميخواش سبي از بچما جيكي از نارنج برگ ما روزا یک شمه راستی جگ از بچما جي كيفام جوي باتا مني هبديتم بيك بانيا قال قيمة بوامل از باوردكم ما روزا یک شمه و عبارة وخوش مالا و حزار جاري آوا سلام و رز حرمت بمين خوشيده ون هر بجين من الطار مجبولا كهون لما تماشدك